Channel in your flick udokotela uSimelane. Dokotela kunjani? Siphile pastor njani. Siyabonga. Sibonga nje ukuthi ke ubheka umfanekiso oqoqosho njengamanje. Mina ngikama upastor uningi. Qinisekisa ukuthi uya subscribe le channel we like le video bese umlandela ku dokotela ukwazi ukuthola ke more information ngezinto osuke ufuna ukuqakisela ngazo. La khona usempumalanga ePetrotifu ePola Park. Dokotela kunabantu abaningi noma kunemndeni enenkinga yokuthi bashona belandelana. Abanye bashona balandelana kwaze kwavalwa ngehlahla kwathiwa kwamuzi wawula. Kwakunomuzi lapha bashona kwavalwa ngehlahla. Abanye kuthiwa hayi ulogogo wazala babo u8. Namuhla kuseloyedwa babili. Nyaka nonyaka kuyangcwatshwa, nyaka nonyaka kuyashona yabona. Hayi lapha babo u12 nje umbona logogo waye isisu sakhe sasina 12 kwaphuma 12 abantu kodwa namuhla kubalo yedwa sekusele nje ikhehle lodwa noma kusesalwaze C1. Bashona balandelana. Yini edala lokho dokotela? Lokudala yini lokho? Esinye isikhathi uthola ukuthi lapha ekhaya kholo washona kusimakushoniwa la ekhaya babeka intambo labantu balapha ekhaya. Basayibekele intambo labantu balapha ekhaya ke. Yasha intambo ngephandle. Isintambo ke mayiceda kushale ngephandle. Ibuye ishayela umndenini. Ishaya uvalo umndeni. Esinye isikhathi uthola ukuthi lo muntu ababeka le ntambo siwashona. Okay. Awasekho emhlabeni. Abazi bona ukuthi hey ufuna sibile kulo muntu yaphele uthola ukuthi leyo nyanga ayibajela ukuthi mase intambo seyishayile ifuna ibuye izomisa le ntambo. Abazi ke bantu ke nabapheli emndenini bantu. Sibacedwa kunayi intambo naya le yabekwa lapha ethuneni. Nalo yamuntu washona ini kabi. Lithiwa asibeka na intambo ke manje kuthi lo mbulele amlandele. So manje ushuthi singayibeki intambo ngoba ke siyazi ukuthi umfowethu siyasola ukuthi ubulewe sesifuna ukuthi nalo mbulele amlandele ushuthi senze njani lapho siyibeke le ntambo singayibeki uthini lapho ngoba iphinde ibe yingozi kithi ushuthi ngamanye amazwi ayingabekwa. Ngithi intambo ayibekwe kodwa ibekwa intambo loyo muntu loyobeka leyo ntambo leyo ufuna anitshele ukuthi ayiseyishayile ngaphandle sibacedile angisubeka le ntambo nje. Kukhona imsola ngeke nibeke intambo ngekho imsolayo. Vele bekhona imsolayo ukuthi hayi man nihambile ahlola kwabanjwa bozibani babambeka labantu. Sebashayekile abantu sebashayele intambo. Akabuye ke lona ke. Ayomisa inentambo. Uma ehlula kumisa lentambo thothi uzabangekho noma ningamthole emoyeni ke sekufuna abuye le ntambo yakhe ayekhe ukuthi ayishayele abantu laba ingabuyi lapha ekhaya. So sitakhamela lakhaya besini avale. Kuthi intambo ingabuye ekhaya. So le ntambo mayibekwa akube sikaqiniseka ukuthi kuyavalwa la khaya ukuthi noma ingathi useqedile mayifika ishayise la khaya mayibuya. Rotate mayithi yabuya ithola kuvaliwe la. Ivaliwe la khaya. Ifuna ibekwe kanjalo hlehla intambo. Yes, yashayisa ibiyele emva ke. So into eyenzakalayo leyo noma into oyicabanga ukuthi ingenzeka noma into yenzakala. Yenzakala impela. Ukuthi ivale le ntambo ukuthi mayishaya ingabuye ekhaya. Ingabuyi la khaya. Futhi kuyenzeka ukuthi ngayifaka intambo bese ngiyayikhipha ngelinye ilanga. Uyifaka usiyayikhipha. Kuyenzeka kanjalo. Ingakashayi. Uyayikhipha phela. Iyakhipheka. Iyakhipheka. Uyazi uyifake la lo muntu entambo noma nibiza lo muntu lo mase nithole umuntu omunye nikhiphe le ntambo nayifaka phethuneni. Uma nikhipha wena uyikhipha ngeke ikushaye mhlawumbe ibe nolaka ukuthi hey uyangikhipha lo phela le inogesi into ibekwe lapha ufuna uyoshaya. Ufuna uyibuke leyo ntambo yini leyo ngoba ayifakwa nguwe. Kuse ntambo ngiyayikhipha noma ngiyayibulala vele. Noma ngidelete nje ukuthi cha singayidelete ke vele ukuthi ingasasebenzi le ntambo yini le. Uthi okay besikhuluma la ngentambo uma ubeka intambo asikhulume la ngokuthi ke nangu ke lapha njengoba bephela kangakanje akusiyintambo kodwa ke kwathatha umuthi lapha na obizwa ukuthi umuzi wawula wasizwa lo umuthi loyo kwathiwa ke sifuna kuvalwa ngehlahla lo muzi sifuna befe belandelana kwacushwa umuntu owafa kokuqala kwase kucushwa ukuthi ebalande bonke labantu lapha into njengana leyo dokotela uthini senze njani la khaya ngoba lathina sesile kumele lapha basitshela ukuthi hayi la khaya kwafa ngoba umkhulu wathi angafa bamlumba ukuthi ebuye silande. Into kanjalo kuyenzeka nakhona invele lokuthi bahambe bagange labathakasi lapha ethuneni ukuthi la sigangana lithuna nali sifuna lo sibavuse nalo kusifuna kube nguye abalanze ngamunye balandana makushona lo shonile alande futhi lo munye futhi
so simve iyagangwa vele enzona abathathu bayenza bethuneni sekufuneka usukume lo mndeni phela ungahlali phasi usukume kuthi sibuyane sivale kufa na kufa ngile ekhaya manje kufa kuyavalwa asiveni kufa la khala sekungenile ini manje kubuye kuvale kulokufa kulabantu abaphila ngoba la khaya bese kuyahanja sekuyiwa futhi nakhona lapha abaganga khona emgilingwane yakhola bethuneni la ganga umthakathi uthi lekhaleli ngiyalibulala ngifuna ukuthi hayi bekazibani ini la khaya noma hayi babaleka bonke la khaya abathutha bahamba babaleka sebayalana ligangeni sebayangqatshwa nje sebayangqatshwa ngoba nazi kubalekele vele uma kubekiwe lapha ukuthi bafaka udukanezo babuya nje sebefile sebebeke ibhokisi la khaya ukuthi hayi uyafunga ngagomela ukuthi laba ngifuna babuye ukuthi balibhokisi la khaya la ngifuna baphele wonke lo mndeni lo so lento le iyalapheka lento yini le so wena uyakwazi kuyilapha le noma into elapheka kodwa wena awukwazi kuyilapha ayishaya angiyakwenza lokho angiyakwenza ngoba esinye isikhathi utho ukuthi yimpilo yabomkhulu bekuliyo bebala bomkhulu inibona babanga inkompotizeni babanga ke sekuzongena nikhonto anazi nini niyakhula nanazi basho la khanje lekha kuyashoniwa bekuliyo kwaba nembi wasula se hayi ngizafuna kubaceda lakhaya nali wayenza nabethuneni ke naku sikenzeka yaphela umndeni so bakhamba kushona kwebantu uyagula sohambile uyagula sohambile so uzuleke la besikhuluma la ngokuthi kungenzeka nabeka intambo sedle ekhaya kungenzeka babeka amalumba athile ukuthi lo muntu oshonela ekhaya abuye enilande lento le iyakwazi ukuthi ngalapheke ngakwazi ukusunyelwa kungumkhokho ngazo ningakwazi ukuthi usumele bese nawo lapha dokotela siyabonga kakhulu ithuba nje ukuthi sikwazi ukuxoxa nawe nombukeli intazo wakho esizakale ikakhulukazi ababhekene nalenkinga le yokuthi bayabona bafa belandelana noma sebahambile bahlola kwathi hayi nina nizolandelana ngoba la kunabeka intambo le ntambo manje seyibuya la ekhaya noma ayisile sawuhlola kwathi hayi cha umkhulu njoba wafa kwabe segangwa ngethuna lakhe ukuthi ebesilande siyabonga ke ileyo bazofika abantu besizakale hayi siyabonga kakhulu bayadanki